Kasan kunro Catholic Parish Cleriat kalayo ban pelong ya seminar bad ya National Youth Sunday arjar arposam ya bala pelong Sacred Heart Secondary School bindi hiti kane ke program kelas sedang hagalai terik nailar arjar arposam bala penkut ya ka hagasau terik nailar arjar arposam halor ke phang puden jar ki bakrman hautrai kin sayo bor thmai kin yai sayai hamrai kin omluai ya ka balashim na ka kitab jong prophet Isaiah lenong ka basap ho ka dekhat ka balai ko wei laple ya ka ni seminar da ka chingkan her don buram ya ka lama jong ka seng balayo ya ka chingkran asngau tenat nai Father John Marbo ibala ai ka sneng ka kraw ya ki kun samla halor jong ka phang pedeng bala penkut ya ka program haga sau terik daga mas bukhuj haga bala le burom ya National Youth Sunday ringkat bat kajing mane sekermen haga por no phai singi Yeah.